ngike ngingudumsana kwaKalambathi. Ngudumsana kwaKalambathi ngo-2014 ngiye ngaba nenkinga ngahlangabezana nenkinga yokuthi ngimithisa umntwana ama-social worker angimuka yena loyo mntwana bamthatha uhambe 10 years umntwana bamletha umntwana uhlangahlangene ayikho ikhothe engeke ngayingena since 10 years yonke umntwana usuke kimi ana 2 years namhlanje una 10 years hambile uPinki wangisa phasi phezulu emakhotho kuphi angina-clue namhlanje baletha umntwana kimi umntwana uyinkinga angazi ukuthi kose ngenzeni ngaye ngidinga uPinki ngiyangixoxe naye noIsaac noKeletso bangichazela ukuthi kwakwenze njani nalelo jaha magistrate owakhipha leyo order ukuthi bazothatha umntwana uke wangibuza ukuthi umntwana ngenzeni ngifuna ukwazi ukuthi umntwana ngamrape or ngamhlukumeza or ngenzani bangibophisa ngelilana bazothatha umntwana bangicambela amanga bathi ngishisa umama umntwana ekamereni ngimshise ngepetrol bomb bangithatha bangivalela iweekend yonke ngomvulo ngahlala ecourt imini yonke azange ngingene naseboxini ntambama bangivulela ngahamba ngibolile ngamacala kaPinki ecourt ngayiphuma public akuphumini ngithi ngenzani ngimumbi namhlanje umntwana ukimi uyangigulela ngazi ukuthi umuntu ngenzeni imali zami abuthukwana basidlila bomeli ngithi ngithatha abameli bathi bafuna bazokhuluma ngibhadale bathi bazobiza uPinki eofisini size sizokhuluma ngithi mina ngifuna ukukhuluma noPinki eofisini ngifuna ukuya ecourt tot namhlanje azange ngingene ecourt mara every day kuphuma iorder bathi ngasondele emntwaneni umama umntwana bekasondele emntwaneni nogogo umntwana nange ebusuku uyangiqaka nami ebusuku angikhona ukulala ugogo loyo uyangiloya mina ngingayiprova leyo nto ngakhamba ngiyomkhiphela izinto azenze ekhaya umama uphasi komhlabathi ngingakhamba ngiyosikhipha ngiloye ama-social worker angiloyisa ngomakhelwane nekhoto yasemdutshana ngicela ningincede ngizimbuzo isitori sami side ngese-10 years angeke ngisicoce sonke la ngicela ningincede ngihlukumezekile akusinjima ngisisomi empilweni from ku-10 years ngingatshentsha ngaba so angilali ebusuku lento engithi uyaloya loya gogo icala ukukhomba umuntu ukuthi uyaloya mara nginganiprove ukuthi uyaloya mina ngingeza nazo izinto ngizibeke ngingaya nalapha kwakhe ngikhiphe ngingaya nala afake khona lapha next door nekhaya ngikhiphe ngibeke umama ulapha somhlabathi umfowethu lapha somhlabathi nje kushoda mina lese basitshalile siyafa sife sivuke shuthi kose kukhambe mina ngingazi ukuthi ngonami umntwana shuthi kwakose umntwana mangabi khona kube ngiyeba amakula kuphela ngamithisa umntazana wekho sashade likhulu umntwana mwahlupheka tot namhlanje umntwana bathibeka ku-safety place impahla ezenazo neda ngana transport bengicela nize ekhaya nizosishuta nizibona akusi impahla ezingagqokwa umntwana osupportwa igovernment nami wami umntwana ngeke asigqoka nalesikhwama bekaphatha ngaso angeke aya ngaso esikolweni noma ngibereka idaka engakuthathela i-account yami imali yemaloyeni ngenzeka 35,000 mara zange ngingene eboxini nakayi-1 ekhotho ngangena mzukwana ngihambile ngiyomtshontsha kamhlanga bamthathana 2 years 7 months wathi naka ukwenza 5 years ngathola ukuthi ukuphi ngahamba ngawomtshontsha ngabuya naye yila ngaboshwa khona ngaye ekhotho kamhlanga nakhona kwakuyi-kidnap bathi ngikidnap umntwana angeke wakidnap umntwanakho ngifuna uPinki la khona and then uPinki bamshiftela eWitbank bambalekisela icaleni uIsaac wadlala ngamkhulu udlala ngamkhulu Isaac benza ifamily friend umntwana nami la ngimthole khona kamhlanga bekaku anti kaIsaac udadewabo or uanti wakhe la bekahleli khona manje la bebamgangela khona ulo mama walestande next door nasekhaya naye uyi-social worker bathatha umsebenzi bawunikane bona ngobufamily umntwana nami njengoba bebamuke kimi bekose bangamniki umntwana wesiyabuso bathatha umntwana nami bawumnika izitha zami bawumnika i-family friend kamama ezalami so nangu umntwana uyangiqaka mina lapha endlini angazi ukuthi ngimenzeni ngingile namhlanje kuma-social worker ngathi abebeze bazomthatha ke bawulala naye i-weekend bamuzwe
Angithi ezinye izinto zamaloya bathi azibonakala ngithe abathatha umntwana nje ke bamthatha iveke bahlale naye balale naye and then kuzobonakala ukuthi yini into ekhona i-safety place umntwana loya nama ngisamkhona ungidinga imali njengoba njani and then ngazi ukuthi umntwana nakabekelwa ugogo kwamkhulisa umntwana we-foster care grant ekhaya bekambekela every mali yakhe ukuthi nakakhamba bamthatha akhambe nayo either nakakhulu iphi yakhe ufika ikhadi lithi 00 akanampahla nje namhlanje imvula beyini iMonday ngithi okay ama-tracksuit wakho umntwana wesikolo labo ufunda khona akanayo i-tracksuit mara umntwana ka-Isaac foster care grant bengicela engathola upinki kunombuzo engifuna ukumbuza wona ngifuna uIsaac kunombuzo engifuna ukumbuza wona ngifuna ukukeletho kunombuzo engifuna ukumbuza wona ngifuna naleyo magistrate ngoba amaloya ahlulekile ngizibuzele yena ukuthi why angibopha ngingakangeni eboxini umntwana ngamenzani bengicela ningincede sinenge isitori sami ngese-10 years ninganginceda sizoyisebenza iviki lonke ngoba kose kuyiwe ku-Isaac kuyiwe kupinki kuyiwe kukeletso nomama umntwana ngiyamfuna ngimbuza ukuthi the day ngimchisele ekamereni lapho why azange ayobophisa why ngizange ngibotshwe nale boyfriend ebathi ngangimchisa anayo why bazange bayobophisa ngaleso sikhathi mina ngimumbe siyabuswa ngingumbulali ngingabulali kubulawa mina umama ezalami umbulele angikusabi ukukutsho lokho and then ngingayiprove nangabe ngimanga ngamane